Hakasin sejain baladep ke Steplanglur Social and Cultural Club. Kalau penlong yang kata masa football Hamadan jongga klom kabadon hakatiga shnong. Haka bagi samla na ki sautu ligi kentot jongga shnong. Kata ka dom sojri, ka juriau thei, ka mau marang, bat ka putram, kilawan baneshim benta. Ya ketiga tamasa football la play daw ba RG Momin additional DESEO West Kasil District. Uban saya kun ru ye ki election MLA House number 1 na Karambra Jerngam constituency kumbuker tong shimet. Ha ketiga singi shuaban sedang ye ke jingle kai la penlong ye ke jingalanga belengkon. Ha ke belapan ya da uba bi thong ni President Jongga Klom. Ha ke baula ai ru ye ke jingkren pensyai halo ke jingtemu jongga jing penlong ya ketiga jingle kai. Nalo kata la yo ru ye ke jingkren lengkot na uba Momin kum ukongsan. Ka jingle kai ka banengkong hapadeng jong ka dom sojri persya ye ka juriau thei kala long ka be itnat bha henry hadu ka bakut kelai thep mar argol bat kala poi ha ka jingle khai ha ka sien ka ba arpat ka jingle kai kala long hapadeng jong ka mau marang persya ye ka putram ka jingle kai kala long ka be itnat ha ka kala step bat omshem la don bethep gol ha ka kala mit ru ka jingle kai kala long ka be itnat bat shua ban kun ka mau marang kala yo ban penki ye ka jar bat kala lem no shigol persya ye ka putram